All right. You can say ja. E was chire. Na se chire no egu ahodo 9. A ni nyina free kasa baakum. Okay. Ye Greek kasa wo de twero kronkron no. Okay. Na okọ Hebrew famu nso a eno nso wo Hebrew kasa no ye soronko na nso ni nyina nso ase chire e de se na Greek na chie. Okay. Aha. Ni edikan no se ye ka eja e chire nourisher. Nourisher. Obi a ofidi. Enti ansan ye beka se bemma bi abeye eja ana ememme nyina san wo fie bi ma oba wo suban a wasi emema namu etimi ye ne eja ya ti ne ye wosewa etobri bia na eja ye no ne ma bewrem. Okay. Enti na ya na mempen tokwahunu no a ewo enaye ne eja ye ntem na nkofo criticality no mani nye ho obi kreatim ka se na ne eja when are best to me no I may sorry me can word in fanchem stupid. You don't do that because yes sir you are creating unnecessary tension between the two institutions which is not good. There's no need to compare. Yeah obi anadwin wo from na esa ne man because abode no ebia nko no obi a wona sudie. Yes. Enti awarefo a omo twi da were wo manim se o ma behuru se me ye bata enti me ye best. Me agent me your best enkodasu. Wow. There is no need at all. What better compare their farmer you no compare. Yes. Now bear man about compare because obi are different. You know, it is time to educate the public because I never be wa enye. Aye some ye demonize institutions bisa and they call from sa enye. And way abe send your mad and nanu dadu me kan ye no. Mesra won nia enam so ayenya no ni trimu pon ya de pa e wonanom ne agyanom enye won fault. Yes. Edu wo bibi abeka fa agyaye no se binum to sina twentwen so ye da ba ko pe tua mu no mfia ne gi wo mfia maye na de aka no bo yesobo ani etia enya ya no mu twa boy enye na wo sebi wo de show to fi show atopa kra wo ye agya wo de we me chechira se me kakra mfefu enya eja wie se jeje ne na pamfo no ne omu sagum se wa pokwa branso wasuru na nsan yi o na ne profo so we yi gu no we yo ba gra da adwa studio ha o de me say just ya chiru tu ya beti English class bia ma no na ne kai won beti de o meti ba man chese kan kokom o ba video zu de ko wachi so because we share a giant one. Say na wo kan wo rezi bibi. Adwuma a wo be ya ansa na bibi kura free mu aba no. Atopan. Ena form. Nyizo. Ena form. No wa kola ba kola mienu bi miensa bi nan. Ni kura du. Fifiri be free wo. Ni easy. So. Ni edu aba wi ase a. Na sinto e kakra bi aso mentimi ho ase. Now they win you may Janibi. Yes. And none win you baby. As I see a year none ye Januma you, Neding, ye easy. Share one more crowd, one more dear buying a fast sudi and could I want to dear to Monswa. Would they one more giant woman and to African and quite a woman and abrogate. Abrogate waffle, sir. Oh, abrogate na dear giant. Now when you may just say dear now pay and from my buying fan support to I could let you 18 crobeting crayfish. Oh, yes, so but 29, 30, 28. Still. Now we break. Now, Papa only say, and ma be a quawa dear. Yeah. O me memma. Yes. O me ma. Yes. So a janum near nanum. Oh, I spend your own sanity. Ain't it? Yes, I say. And any penny now, they wait my own dear pepe. Yeah. Na ne onya ne de pepepe no ye nhwe ono no ho mfa mesai ne ono bo no ho modin mesai ye ne die. Yes. Sorry, ya bre. We ma afa mensem a huhum ma. Yes. Ene bra ma bre sa bre ya. Awurade dum. Kaulmai. Menya kakra matafre. Enu ase metuwa na fun ye je no. Ana me test to o me fam wa no ba no ba ko frɛ me. Papa, na ase fun no e sen.
$200 with your man family never sort of problems. Wow. Oh, this man be man manka. Yes. What you say? But you be be a chum. My bread, Sabrina, only the machi and go for system. Yeah. Because some papa frame as time no sir. Yes, what you are so correcting to be do it. That's what you are so correcting to do it. That's a make us and say, Uncle, go in here. Oh, my woman, I'm already always say. I never did $200 save. Don't you know? Just yeah, bread. Oh, the mum, Obia, and your pesa. Yes. Oh, offer a giant, I won't say, be the debi. A chinias, yeah, and see a shame cry. Okay. Now, a month for your dear woman, Pini, who say, and yes, and papa. Dabi. And she, ye, Yamian name was for. Okay. A jeb beer, you yanko pandem with senior assassins. And to one, what you may hear. Oh, man, a wrong perception about God. God. Which is very bad. Wow. And the first definition here, nourisher. Ubia, or wasudi se ufidi. Into Matthew 6:26, Luke chapter 12, verse 24. Or can acquire unim na sedi se ufidi. Bless him. Okay. Into that is father. The toss will be your protector. Okay. Nina came from that word pater. Okay. From the Greek word which means father. Father. The case will be a father or something a bamboo for. Okay. And to say, at the end of Bema, what be ye JBM say, BBC of person protected. Yes. I don't know, man, Bassa. And when you move a yamin and winning, sir. Okay. And to Oninia, not a yin wedi. Okay. Jata, Oninia, who say, Bibi free, no better so Jata. Yes. Sanu Yame. Wow. This way, Yanchi. Okay. Auntie no one say. Yes. Se bema wa ya nyamia friend mema yemu se numuna na gya yemfrimra no na sede ya ntete ne dia ane na akoya asem nemu ya tete ne dia oni anu bo se onken kan ye kura no bibi kire ne se wo ye bambofo wodi mu je so obo ne yenu ban obo ne ma ho ban. Okay. Very important. And you want to trouble be a bema bi when a fraud ebi ye ma etraso. Yeah. But bibi wo mu a esese otumi hunu nkomo kra na ne yiri bedi eso otumi se hwan ya edi asema bibisa ni nyina kire that spirit a ema ejanom omo ye shield na omo protect nipa onyankopon edo omo hyanase unso wa hey sounders ade be twa ni so bisa question. Yes. Ewu mu ejaye no because onyame do aye eja amadwumadie. Okay. Enti no oni ya no so onyini chen wo so ejaye ni nti obi ashwase. Okay. Enti bibi twa ni super na so obi sa ho question. Yeah. In natural. Ana fe ndi to so bio esanso kire provider. E woni asem no. Wow. Enti won't me say bin kwato atopa nche obanyin se na nsori nya honko. You cannot call yourself a father. Okay. Esesa wo ye nia wo betimi wo de wa ho bo anso kra do your best to any satisfaction and make sure you provide. Yes. Nti bemme bia ejaye woni mu no na dwuma sai na ne sikasem ha no na ontumi provide ya na ha no na why disturb bibi ko yi bibi atosi no wodi mu. Yes. But obanso ni beje on fa ho enya na dum nye na area. Okay. Yes. Omunso die ne say what the man na enso a otumi de miracle. Yes. Obi a on a strong side. Okay. And now yesua ne say e betumi aboy. See, as a father no, we a provider. We a provider. Okay. You need to provide for whoever is your responsibility. Okay. Eto bibi a ne trauma. Okay. Yenti asese ejaye no nye ena ne eja ne manko. Wawo mo. Bibia mu hunemu adwumam asetene bia wa ejaye wo mu. Asetene bia wa ejaye wo. Okay. So enunti na se ubie adwuma menhu hia o se adwuma no tumpon a wo be hwe wadwuma yefo na setena mu yie amomonya hoto. No man fa mena se po enye adwuma basa. If is adwuma bia no se ni jaye no toa so a your credibility is at stake. Okay. Now, question is, what is happening? Why is people living the business like that? Okay. It's dangerous. It shouldn't be. Esa wo hwen ye na enipa no ehunu se ampa adwuma ye ba ye de se na me ni agya wo fie a adwuma me be ye no papa ya ma mani agya. Okay. Sa na o se nipa timi e feeli
eba na saa enko ba se bosome be so bre se utuaka na akatua no mai na koye ohaw ne asudie e de ama nipa ehye wase eba sa omo tia mu tia wa kiro ne se eye no me be da adwuma no so. Okay, it's not good, it shouldn't be. Okay. Ebi ni wakra, you have to sit down with them and negotiate. Okay, Yeah, very important. The tosu bio eye initiator, something like a founder. okay. Enti ejanum eye initiators. Wow. Enti na bemme bia no ma wajaye enye dwuma se wo kasa esese etimi kire ba bia nipa di wachi no efa. Indi kwansa wo yire na da wo kire se na won kasa. Na wo sore. Wow. Eh? Enti wo ye ja, nse se wo twen se wo yire na be ka che se na won kasa. That's right. Ka bibie. Ka bibi ense se basa esa wajaye na tofom. Utumi se eja no abrasi du okra nkoda akra nka papa na ade na wuye me enkwai na me nya anwan. No, you should be able to give directions. Okay, Chiresa aha na emfa aha na nyesi a be solve. perfect. Chiresa so we eja sabe pepe neti wana chire nyame so wonka se na wo Dabi. na we na na musini wo reflect wo nyakopon Tofia kwa. tu mi bi wo eja yeni mu saa se ema okasa asem kura na asi ewu kuo bi mu a wodi won so se eja business im whatever okasa ya oseso. Yes. Yes, oseso enche edu ba bi a eja no mpi wo ho kankan ne political party na manfo cheche so nipa ye nimse ono na se ni dibrelman ye panyi wa be ye eja confusion ko na o party nim ye hu ne ye ho Yeah. na eja ye na tonsuo. Atonsum. Yes, nse se basha. Okay. E de said be ko tena mu a obisa fa ne afa o kasa ya na de no ahya sese so. Ene papa na chese wo ye ja, I was so nyansa osre nyame nyansa pa ho. E de sa wo sre na gina ntete no so on se nipa mfiti preko pembe ye ja ana ena. E hya se firi de di kan ya wo wato ho. Hwanum na de wa ba wiase ntete be na wunya society no play role. So, nti wa anya ne saa enipa no wo fidi ni saa o nya de betoto aboa ho hwiviri ni mu ma no so osi wa saa ebi huna ma na enye nkofo pi o mu huna ma ni Okay.